ушул астуудагы кунанды 60.500 сом сурап атат. Кунан эмес, менимче тай окшойт го. 60.500 сом. Семиз экен. Сойгонго окшойт чамасы. 60.500 сомго сурап атат азыр. Мынакей туугандар ушу сары күрөн тайды 39.000 сомго алды. Мынакей туугандар, бул жерде Гүлдөй бир Кыргызстан деп жазылып турат. Машалла. Гүлдөй бир Кыргызстан деп. Мынакей туугандар, Кыргызстаныбыз гүлдөй берсин иншалла. 87.000 сом болду. Ушул жерде 87.000 сом болду туугандар. 87.000 сом. Жорго дейт. 87.000 сом. Окей, ушул кунан 69.500 сомго азыр сатылды. 69.500. 69.500 сом. 63.000 сомго сатылып атат. Кунан жакшы экен негизинен. 63.000 сом сурап атат, 64 берди олар. 64 Yok, Kur'an doktor mehmane. Onun takatı. Allah'a mı de? Allah'a mı sıçarıp? Bir sözleşme de vardı. Bir dedim onu. 63.500 сом oldu. Bir dedim. Ülkemekende 500 сом. 63.500 сом. Мынакей туугандар ушул кунанды. Бая мен видеосун тарттым эле 63.500га сатылды эле. Az men özüm satып алдым муну 64.000 сом болду. 64.000 сомго алдым ушун. Тикенектей кунан экен өзү да. Алды аркасы кенен коймалга минсе болгудай да. Туяктары да жакшы экен жаныбар. Туяктарын да көрсөтүп коеюнчу. Көкүрөктөрү жаныбар. Эми муну сатабыз туугандар. Шуну кунанды көрүп ала тургандар болсо биз менен кабарлашып бересиңер. Телефон номер 706 40 89 48. 64.000 сомго алдык туугандар. Пайда берип алам дегендер болсо чала бересиңер. Көзү жеткендер. 64.000 сом болду. Мынакей ушул пыштыкен 67.000 сомго соода болуп атат. 67.000 сом. Ай жаныбардын жоргону карагылачы. Шабылдайт го теменде. Акта жорго экен, а? Gelsin. Жорго канча экен ака? Ака. Канча долдас? Жорго. 140. Шабылдайт экен ана жаныбар, а?
Ай жорго кысталак. Акта экен өзү дагы. Акта дегенди мен мурун түшүнбөйт элем туугандар. Акта деген бычылганды айтат экен да. Ай жанары шабылдайт бай. Көктайды 53 миң сомго берип жатыр. Канча болсо бересиз ака муну? 55 миң болсо сатылат, а? 55. 55 берилбеди. 60 болсо сатылат экен. Маке көк 54 миң сомго сатылып тур маке. Бая 55 миң болсо беребиз деп атты. Талак жорго ай илешпей калды да. Натан көрүнөт деген. Маке туугандар азыр жакшылап карап туруңар, менен жорго чыгат азыр. Талак жорго маке. Таза жорго экен да мачы. Кетти жанар. Çıktı öyle. Canım. Maka şu tay eken tuğanlar. Menimçe soyuşqa ketdi oxuyt 63.500 so'm bo'ldi. 63.500 so'm. Maka tuğanlar şu kunandı. Baya men videosunu tarttım ele 63.5 ga satıldı ele. Az men özüm satıp aldım bunu 64.000 so'm bo'ldi. 64.000 so'mga aldım şunu. Tikenekdey kunan eкен özü da. Aldı arkası genen koymalga minse bolguday da. Tuyaqlары da жакшы экен жаныбар. Tuyaqlarını da көрсөтүп коеюнчу. Көкүрөктөрү жаныбар. Эми муну сатабыз тугандар. Шуну тунанды көрүп ала тургандар болсо биз менен кабарлашып бересиңер. Телефон номер 706 40 89 48. 64.000 сомго алдык тугандар. Пайда берип алам дегендер болсо чала бересиңер. Көзү жеткендер. 64.000 сом алдым. Андай сода ортаға түше албайды. Ертеңсіз ортаға түшселе ап келдім, албай атыр десе. Нот сода олта ба? Қашқа сода олта ба? Қанша сода олатты? Шылқынан 65.000 сомға сода олатып тұрасыр. Аларман 65.000 сом сұрап атыр. Бұлай бастырып қойып жүкем. Сәл кәмінгер алаген, а? Жақшылы бастылы дейді базарда кішіне өнер көсет отты. 65.000 сом деді, 65.000 сом сода олап түшті. Маке, бая 60.000-ден баштады ле содалашып шылқынан да, сыр қоянды қысталақ. 72.000 сомға алып алып тұрын, аке. 72.000 сом. Деми, бұда көз жеткен ішті көз. Ат сода олта ба, аке, бұдан? Жоқ. Қанша болды? 108.000 сомға сұрап атты. 108.000 сом.
bozat. 108 ming so'mga bunaqay savdo bo'ladi to'g'rilar. Bunaqay 108 mingga savdo bo'lyapti. Ay bozat. Ay ko'gat. 108 ming so'm bunaqay baho bo'lyapti to'g'rilar. Ek 3 gün naborat yiyin şunday. Qanchaga sotildi? Aka, 65. Anavi ha? Yine 100 so'm mu? Aka 61 ming so'mga falan sotildi aka. Bayla qo'yadi. 61 ming so'm bo'lishi. Aka to'g'onlar shulqinandi. 61 ga berbeytam, 61 ga ol dedilar ma'lum aka. Aylantirib ko'rsatib qo'yin shulqinandi. Ama Xudoning boshqalikni kalla boshlari. 61 ga berbeytam, kichkina qo'shosin dedilar. Erta mendilar biroq. Qo'shib qo'yim dedim 61 ga. Shu uzun jag'i sal qisqaraganda 61 ga sotildim dedi. Aka 61 ming so'mga ketdi xona. Yemi bizim xonani ko'rib qo'ydi 64 ming so'm. Uzunna dağı uzun. Tuyoqlari ham yaxshi qaraganda. Qashqab pishdi 90 ming so'mga sotildi aka. Torchik 90 ming so'mga ketdi. Bu krasavchikni 58 mingga olishgan ekan. 58 mingga olgan ekan. Xayrat zadni sotamiz deydi arkasında. Arkasında sataveramiz deydi. Qancha ziyonda sotasizlar desam so'ra deydi. So'ray olmay qo'ydim. Ama biroq chiroyli yaxshi narsa ekan. Qisiqa turgan narsa ekan aka. 4 put oq ekan. Peshanasida qashqasi bor ekan janovardan. Aka. Bozorda variantlar borda aka. Shu pishtining üstüne narxi qunonda negasi 15 ming so'm qo'shib berdi. Yo'q, pishtining üstüne emas. Aka buni qunondi. 60 ga berbergen ekan, 60 ming so'mga. Anan bu qunonning üstüne 15 ming so'm qo'shib bu pishtini oldi. $72,5'ga berbeyaptilar biroq. Buni otdi 143 ming so'mga sotibdi to'g'onlar. 143 ming so'mga sotibdi. Aka shu qo'zi 9 ming so'm oldi to'g'onlar. Biz shu ikki qo'zi 8 ming so'mdan oldik. Çek var, çek oğlum. 8 ming so'm. Çek ketken aldım, çek aldım.